Halo teman-teman semua, balik lagi di Binai Channel. Teman-teman pernah ngebayangin nggak sih sebenarnya gimana rasanya sebagai orang Indonesia tinggal di luar negeri? Apa sih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang luar saat pertama kali kenal dengan orang Indonesia? Well, kali ini aku bakal ngebahas tentang itu dan aku punya 5 pertanyaan lucu yang sering ditanyakan oleh teman-teman bule atau teman-teman asing yang pertama kali kenalan dengan aku. Kalian penasaran kan apa aja 5 pertanyaan itu? Stay tune dan jangan lupa di subscribe ya, Binai Channel. Klik tombol subscribe di bawah. Hi, nice to meet you. My name is Jennifer. Really good to see you. Wait. Let me guess. I think I know where you are from. You are Filipino, right? No. Oh, okay. Wait. You are from Thailand? No. You can try again. All right. Oh, I know. You are a Malay. From Malaysia? Pretty close, but not. I'm not. Ya, jadi kebanyakan orang luar kalau misalnya ngeliat aku pertama kali yang ada di pikiran mereka itu adalah aku orang Filipina atau orang Thailand. Lucu sih ya, karena memang negara kita itu walaupun negara dengan populasi terbesar nomor 4 di dunia, tapi orang Indonesianya kurang tersebar, jadi kita kurang terkenal gitu. Dan aku nganggapnya sih bukan hal yang negatif ya, wajar karena memang kita mirip kan dengan orang Filipina atau orang Thailand. Tapi tetap aja sedih sih, jarang yang orang bisa nebak terus bilang, oh kamu orang Indonesia ya? Jarang banget, paling nomor 1 itu orang Thailand atau orang Filipina. Hi, nice to meet you. My name is Matt. Can you tell me where are you from? Oh, hi, nice to meet you. Well, I'm from Indonesia. Do you know it? I'm not sure about it. But you know what? I've been in Bali. Where is it exactly? So it's next to Bali, Indonesia? Well, yes, Bali is part of Indonesia, so in case you don't know. Oh, I see. Sorry about that. So, jadi beberapa temen orang bule yang aku kenal itu lucunya mereka tahu Bali terkenal banget di sini, tapi nggak tahu ternyata Bali itu part of Indonesia. Jadi pertanyaan terkonyol memang pernah aku dapat, orang nanya aku dari mana, Indonesia nggak tahu, tapi pas aku bilang Bali, oh iya aku pernah di Bali. Oh wow, but you don't know it's in Indonesia. How surprised I am. Dan mereka memang nggak tahu itu di Indonesia. Makanya aku suka speechless kalau misalnya ketemu orang yang kayak gitu. Why? So Nish, could you tell me your real name? It's Nancy. Yeah, it's Nancy. Oh yes, I know. But you know, I have a friend. Her name is Michelle. It's her international name. Her local name, her Chinese name is Mei Ling. So yeah, so that's what I mean. What is your real name? That's what I want to know. Well, Nancy is my name. We don't have that kind of thing. Well, I was born with a Nancy and that's my name. Oh, right. Oh, sorry about that. I thought like you have your own name, kind of your own language, so I thought Nancy it's not your real name. Yeah, I see what you mean. Nah, jadi mereka juga ngirain kalau Indonesia itu seperti China yang kita punya nama sendiri. Kalau kita keluar negeri, kita bikin nama sendiri, nama internasional supaya nggak susah. Karena kayak orang Thailand juga namanya lumayan susah kan. Jadi mereka suka pakai nama internasional, Michelle, Christina, Veronica, name like that. So, do you understand Chinese? Can you speak Chinese? Oh, no, I don't speak Chinese. Indonesian is totally different language, so for you to know.
Oh, I thought that you related with China, so then Indonesian people must speak Chinese. They are not? Yeah, I know, right? Emang sih kita sekarang makin banyak yang belajar Mandarin gitu. Tapi lucu aja generalisasi beberapa orang bule yang ngirain ya kalau dari Asia look like a little bit Chinese, bisa dong bahasa Mandarin gitu. Dan itu pertanyaan lucu banget buat aku ya kalau misalnya ada yang nanya, jadi kamu bisa bahasa Mandarin? No, well, I just know to say 谢谢 ni hao. And what else? I don't know. What else? What else? Do all Indonesian always love to smile like you? I find it's beautiful. Oh, thanks. Nice of you. Well, I take it as a compliment, right? Kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya customer tempat aku kerja sering bilang kayak gitu ke aku ya senyum aja. Memang gimana ya, mungkin memang bawaan kita orang Asia yang memang ramah kan. Dan buat aku seneng banget bisa jadi representasi yang baik sebagai orang Indonesia. Alright, thank you teman-teman yang udah nonton videonya. Itu dia 5 pertanyaan konyol yang sering aku dapat dari teman-teman bule aku di sini. Kalau teman-teman juga pernah ngalamin hal yang sama, tetapi dengan pertanyaan yang berbeda, jangan lupa di-share di komen ya, karena aku juga penasaran pengen tahu pertanyaan apa aja sih yang ditanyakan mereka juga ke kalian. Thank you for watching and see you next time for the better video. Mungkin video berikutnya bakal nge-vlog bareng suami, karena udah banyak yang kangen. Have a good day ya, bye!